warahmatullahi taala wabarakatuh. Watukufu waangalizi, ndungao zenye doyo arumai mivayonti na zinjia zonti osikwa leo tsundanane bahati amuda mwinji matsunishia jewanu harmona dakika washashi ahujitamkuwa ahuraji harmai mahakama ya Komor ni mtukufu procureur de la République Bwana Abdou Ismail holihonde zajiri inireji harumai mahakama holiho dezahunda mwanamshwa hatu mshindi ni mzazi wa hoandwaji mwanamshwa hoandwaji Fatima Mamdoho Mahabdala hadisi ajiri lona muda mwinji zaidi ya mahamiraro yakana mwanahahe au lona mwanahahe yenda mwendo mwiji au yafanya itendo ashiyi yarengwa ane mahakama yatilwa shivani hezembi zahahe sha mzaze wa mwana haundana na wandu haumru gendarme hamonisa ukanae kahuto warializi humengomine hunika gamjowe hao mahakama endira one juijo rimike mapesa yao gujonda nzia ya utoleye mwana hao mwanamshohatu Fatima Mdohoma endeze mbio za hahe wakati hata harializi umengomine haonola gendarme wadungana wendeho mahakama ende halili matsozi ya puliwa imalihila ye juge au ye procureur yakayabo ani de hakim yakayabo haweshea imalihila Fatima Mdohoma tsahaya puliwa haraya hamambakanu mashashi shangarutsungorenga ula mndu harenge alama pesa ula mwana kajabuliwa shaze nyakati hizo ngemkinishi hao kana Fatima Mdohoma hafanya mahadisi ya rengo harmo audio ya baki au shahidi waheza mhunda sha zenyakati zinu matangazaji na wandu wenji wakorenga noti hojumai zambishia haweza fanyishia ila hadisi ya hunda Fatima Mdohoma ijairoha itsambalia shaholiho siwa Komoro ngabo makaulu boko karjaha na zeisimu zahayo au ngabo isimu ikao sikari juzivumbua yaboko mbaba haini mndu msomba mbaba mjomba haini mndu msomba mjomba wa mahakama sitsomba juji winji wa hatu haini mndu fanyuha zo mahakama sitsompara juji yabo Fatima Mdohoma sakamba ze habari ulia hamba juji ndiye mbohe mapesa shahamba procureur yabo holiwe hadisi benu hao wakati unu Nyasi Abdou Ismaila et alio procureur de la République Abdou Ismaila hawa karibu mwae wajeleza hawa wasulisha ufitina kana Abdou Ismaila hatuhumla yabo procureur de la République
wakatika wika hubiji ufanye zi anketi za hao haruma ya mahakama utafiti hata ujue uparise ya hakimu ndo bumija ya renga pato ya renga mfununu mwana mshohaho haumzazahaho mkomori mali ili atowe mdu prison izo ni zakahubirizi uhafilishe shaiza uhafilisha urenge mwana mshohatu mzaze wa hondo aji kokoa hondo ajina umtie shibani wala wanduikao wafanya zenongo hizo baiko wakati wazifanya sindo wakati wa haho shaika hubili utundele dahula haho lo mahakama ho juma zembi kaundu zibirao shaka zijau hafilisha shahurenge Fatima mdoho mahabdala azalhani haho mjini shindini imze mdoho mahabdala zukiwa hamada sheha na madali ndazi no saya umdenge umtia prison si haki renge Fatima mdoho ma ilembwe shahadi jahashimu washima mwenye mkuyu upande wa mzazahe umtia prison bure si haki hakika nga sina usikitifu simaranya ngamdongo haji la notable mkomor ngamdongo haji la mzeye mbajini ngamdengo haji la mzeye mumjini shindini ngamdongo haji la ho komor onlom komor nazalwa ni wa komor nalelwa ni wa komor lo na funvu harumai komor kazendongonyi mahakama mzibitsao ngambitsao ndongo za kiharam ngamlao wanansi shubuha warenda nai kwa tuhukumlwa warahitwa kwa tuhukumlwa wawezi kwa tuhukumlwa waheze zefobie kwa tuhukumlwa majeshi warohitwa wanansi kwa tuhukumlwa shanga mtsengelea watinti ma innocent dao mwarengao mwahukumu hanzia zito za sharia mwano zidamu za hao zinu mfanyao mziono na ladha uskwalelo mziono na ladha harumwe zinu na amini Mwenyezi Mungu ka maudu wanansi kwa nahumbani nafasi ranyima juge ranyima procureur ranyima hakama kao mkansi yabo mhansi wa hanzia za sharia shaka mtsubitsa ya sharia mdenge sharia mshifanya ukana ishondo shiunga shahanyu yondo baharia hanyu yaondo maluka ya hanyu holiwe mishahara ketumtoshani shamdenge sharia ngamshihuzao mapesa mwidhulumu ze haki za hoa komor na yao yambwa mahakama ze aminika ondo mzilao wakatika onga mdengao ze dhamana hizo ndo zijoka ukaya ajali hanyu duniani na akhira mana mwanadamu kadoteza ne Qur'ani shamhanskane hazia hanyu mteze ne Qur'ani mdenge Qur'ani mfanya hama papier ya uvangua zenkudi zansini za mwanadamu yonde heli mtezao Mwenyezi Mungu shaye heli mtezao Mwenyezi Mungu ni mahakimu mlio haruma yuambao mahakama ya Komoro yatsona mba mfano ni mahakama ya ulimwengu yatsona mba mfano ni mahakama ya hii dunia kamili hauzenti majirani hauzenti za buhamatso sha mahakama mahsus
kao haini mwanadamu tsaho ya tajirihe Komor vitkaha somo mahakama ifo yafanye haini zofanya zonti pia ilia nje harume mahakama ya rais azali ilie zahahe ziluhenda ya hunde za nafasi zahahe ya hunde miwango ya hula shubha ya hunde miwango ya hurenda nai ya hunde miwango ya hudhulumu wanansi ya hunde miwango ya huranganya zenongo zonti pia haizo kwezi watukufu mahakama nsina hamba nyinyi wabungufu manasu ifagizo kazi ya lingana nami nivungue manadamu shawo mji wa shindini yensi ambaji ni jimla ngariro jibu Abdu Ismaila osikuwa maudu ulejeze Fatima wa Mdohoma ngariro ji Fatima Mdohoma yalejeziwa bakaba na mrusu potelewa woti mzade asoma shizungu woti mzade mstarabu shawo femme de ménage limbayiza hazi ya kozifanya moroni kajaho mbanyungo katujua juji mdobu mwija katujua procureur ndobu mwija katujua substitut ndobu mwija katujua juge d'instruction ndobu mwija shahaini mdu ufanya mahakama aye ngusamba procureur iyo ndeki hatu si karijiluha kwezi wa huwa hila ula ya Komor warenda nai na mwarende nai wa hukumlo hili ya lazimu shaima innocent watsona wafanya watsona wajuao mzaze wa mwana ya uzazi kate mwanahe afungwa arenda nai afungwa kajambe mwanahe kajarenda nai shaha huzumbaiza mikate hafanya mbauboyi hata jimlisa zihume ngomine hazito wafilia nwe mwanaha yalejeziwa ya zenyu haka jalatsa endongo za tujiro wakati wa haa ngengazi joje utsurenge mzade wo mte prison vetsina hutsa hawawe unjie harumwa ile dahola hahola mahakama utunde ufanye zankete za hao hata uparise mzade ye mwinyi ye procureur hawe juge hawiye mndu akane dossier wakati huo sijao watukufu ngatafadhaliu mrensi ze betizi nizetwa biambi nomwedo mwii neze hukuma bimlonizo mfanye yezalavini karono dossier zinji zibirao mahakama hiyo memjuzi juzi l'enfer Bashar hiono warelwa huri hiono wasamihilwa hiono ze audio za zimwa hati haurishi ya ze audio kao zizimwa hati nozitiheye ndongo zinji zijiri kwa msahili ya Allah ulibeyezi ya kidemokrasia ijohondesi wa kidemokrasia ni maraiya waiva akili waiva elimu ni maraiya wajosikinya ye Komor rihundane na yezi ijohukana mahakama ya sharia ijohukana mahakama ya johustehi ya sharia ya johustehi ya maraiya rihundane na yezi ijohukana demokrasi ya kweli izo ndizo ruhombao bo Mwenyezi Mungu bao wanansi walemewa walobonze walemewa walondani walemewa Komor ngelono kahurabu emana ye Komor walonga harme masoya hatu wao 900 à peu près 900,000 habitants baso wangu walio harme hunu Faransa huo 400 habitants et plus yabona da mupiangwa hijiriu wenji abakatso zondo fyo barini katso vondo wa mwe baramaore ona da mopia watawa ili watapilie mbahindu wa ya kutoshinda waeshi ya Rabbi urauni bo Mwenyezi Mungu uhozane Komor haini dhambi ya Komor yalifanya urisamihi bo Mwenyezi Mungu rijatoba nori hunde daula ya kidemokrasi
daula ya unafasia arundane na mahakama ya kweli imana daula kena ukiripwe ngayo letsa ukana ye mahakama ngao mahakama ya sibuzi yarenda na ya hukumu lo heze mbiafanya ye mwizi ya hukumu lo nuizi wa hae ya rahitwa ya hukumu lo numdo hitwa ya rahitwa shale ule jeshi lihansiwa kana haini nongongo unadura wa rahitwa wala kwa tina zifungo wala kwa tina hukuma wadoro wa hitwa ye maraya yemla ye dhulumlo akabati manongo ngao nsipia yemtinti yerenda naye yende atubiswa hata yarelwa hitwa yatabishiwa ya rabbi libere ye Komor Mwenyezi Mungu hafuru rahimi haraka libere ye Komor be Komor ilemewa ngenshiu harma ufansi ngenshiu harma udhulmifu ngenshiu harma tabiambi huluka za tuparokensia hatu zitilwa harmensia hatu tabiambi zonti pia ratsuparozishia ya rabbi shangamrejei Abdusmaile shani misabanu dawe utafadhali ulibere Fatima mdohoma bange inosa ekale omrala wavumbwe kana mlozi mdomba msankasi hamdomba mbelizi msona leko salilo yabo la mdurengo mdafungwa shaola ya dhulumu ya mdhulumuze mali ya rengale le pato la bure ya korompewa ni mahakimu walio mahakama haho ya bili utunde hamwe mahakamao hatuana damu waparsiwa wahundane na hukuma shaki nyume nezibirao ye mwizinga mumkaza ugalo mumheza daraja ya tufanya nayi hautuhiba usulele manongonge hamobungufu kwesi donc hamuda mshashi wa 48 heures simjua shindini rilobonze ngari dusahao ulibere Fatima wa mdohoma Abdallah le plus vite possible kartu wanafasi wala karna paro wanafasi nano wandu wa kunyilia wa usaidia uiliutia mwanamshawu harmatabu mndugu mduhazi ulona mahamengo bila ruhenda hakika hata roho kutinio na yabo rahiso wabuliwa wahibaze mali wabuliwa warendo wanawatinti wafanya stendo za peu wabuliwa nafasi haini mwanadamu ngufanywa hizo yanzao abenge kwezi watukufu ngamjenda na ukazakifu yabo nsuzia yabo changamombo Mwenyezi Mungu rejeshe pindisha bili mauru na shepindisha bili songisho muhimu na kena utsokiri rienshe helinu kena utsokiri rienshe helinu ngamshemezao demokrasi ngamshemezao samaha ya wakomoro wasamihilane rifungesha na mboda rikebazima nizombitsao katsulungana nizomfanyao tanke rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ngeshibani yaboye Komor kena paroka harma amani yonde maana yenukta ya bili joka wifanya umfumo uno kakamjari warahafa joka unjia harwe nukta ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi la salami engo wala tansulai engo wala zabarhindini endini amani ya Komor et réconciliation nationale joka ufanyishia na haini wakati Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ya johubuliwa imanaka na paro salimu amri shani wakati ya johubuliwa wondo wakati mahalisi ya reconciliation nationale ya hema soya hatu ya joka lisahu hadisilwa iliye daula ya Komor ikiharma mishiliano ikiharma mparano ikiharma mwelewano haizo mna tahomba sha hadisi hiyo ngejo huja wakati rjao kwezi sha Fatima nabuliwa Fatima mdohuma nabuliwa paske hafu purien jitu ya mpezi humengomine ngwenshindo ho mahakama vahe Fatima habohe mapesa ye mwanange prizo harengwa vahe hatilwa prizo ngeho shivani qal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nabuliwa bangado liwaza ngado samihi shaka na uliwaza assalamu alaikum